Repo Handen cumplung balik malinya ya kedung di lebaran kuari 6:30 aing ngomol balik ya tak malah pemerintah ya dilarang tapi aneh naing wisata menang nu mudik menteu menang jelas Siramik lain pedak. Dong nang nangkon aing sih atas serangan wae deui leuh. Cang lu pengen HP dasar jomblo. Hai, keran dia di dia. why jadi dia cumplung sebalik itu dia ini pan temenang mudik kuaring tanggal 7 pan ya si tutup Aing ket penting balikna. Ya mah kapan aing jam eta helikopter Syahrini. bahnya dinjuman Pinjaman lah, anjir di tetangga di ditu mah. Gagahnya. Cangkel supaya aing. Oh, siap. jadinya Nyeri aing ya. Betul aing. mana oleh-oleh Kala. Aing geus moal oleh jeung patong Jepang ya. 5 juta dia hargana. panju Ih. patong gitu 5 juta Bek, nyaon teh dia kada anjing saha? tinyaho aing bejan teu ku dia ngarang Aing kada jeung mamang aing, Bek. Tapi mamang ada pepeletekan ya. aduh aing dia mah udah geus protekan Dalam puasa sih tuh goblok dia. denge aing Calang mamang aingnya. Tapi eta Bek dia. Mamang aing ngomongna bahasa si Andek. hai beuh aing lalu gunaon bahasa si Andek Repo Siti wari mamang dia di mana Di mah aing lah, mamang aing keur ngopi dia. Beg. Mamang aing yang ngarujak cenah. Dia doa pedagang puan di mana, Beg? di tuh persaing mah Di mana? di material Di material. Gacor di dinya mah. Bener dia di material, baik kita puan. bener Bohong. bener Lah, aing nyari laing. aing Kadieu lah burungnya nyar aing. Bah. Alhamdulillah semenang puan teh abah rege. Bah. Lumayan. Henti aing dah. Dia tenan di bae kitu nya. Aman sugan. ih lawan dia Puan. Usai dah. Lumayan lah juga. Coba lah. Ngenaheun meski mah ya. Ndek nyang puan deui lah. Kamarane jelema dah. Aduh, nyaman hareudang ieu aing puasa. Kemana dah? Buat kemana dah? Ya, SBD. Itu kak, SBD. Udang. Nanaonan deh udah aing jaing ke hes. Bagi puan aing tadi dia tadi. Aing gak karek ka dia hes nyara si Tigor. Dicokot dari dia di rujak. Dia minta aing. Ngaku bae naon, Gus? Dia njokot. Maksud dia naon udah aing. Teun amat aing dituduh ku dia kitu. Atuh kumaha pan dia meureun di dia ti tadi. Aing gak karek ka dia teh si puan eueuh di dia. Sade nu njokot selain dia. Maksud dia naon teun amat aing dia nuduh ka aing kitu. Ulah nyolot. Pan dia ti tadi. Pan dia main kasar ka aing dia teun amat aing mending gitu-gitu ku dia. Aduh. Ampun. Udang dia. Dibejakeun. Sekali dia minta aing digulung ku aing dia. Dibejakeun apa dia memang aing. Bejakeun kan itu teh sieun aing mah. Balik jangan itu. main dak buat dia rujak baik nendung dia Mario. puan nanti wan tuh mana sorangan bayar cumplung oh itu puaing nungguan si cumplung si cumplung balik bener ya bener bohong bener ker tadi ker berang kan mau jemput dia teh jeung mamangna gitu yang dungi puan oke segampang itu baik aja aing kasih barengan aja di robek siap ayo jangan cumplung oke ya siap
naon dia. Hoi. Terus, bukan aing. Usaha. Si Bajagal. Masalah dinya. Rupuan aing dicokot. Waduh. Wes burung. Terus nak kemana nak balik? Ya ke mamang aing di banyak Oh, aing. tadi itu. Aing balik ke aja. Ngadel si Gebol tuh, Bang. Enggak tahu, gue dari di sini kan. Kamu setnya? Sama dulu yang di kerpoe. Coba telepon. Hah? Oh, ngus aya 5 tahun udah dulu. Kena nelpon lah ya. Oh. Go. Bang. Bang, Gebol, Bang. Nah, Nani bol? buat Di mana nongkuan dia? Coba. di kebun aing lah. Coba. Udah belah tuh lihat belah. Belah bang. Oke. Belah kayak Pakai marjan. mantap ini. Waduh. Buat bukan tar. Tuh, udah belah, Bang. Terus ini dulu. Terus. Dia pula tadi kita. Gimana be dia ingkrok mangge? Coba buka aing biasa si Ines. Atas ban puasa dia. Ayo coba temu kangen doang. Kedeng. Tadi lepas balikin aing mau iya. Gimana? Lagi di mana? Ingat tadi dari sana kala. Anggur dia wah. Ini orang kali lo. Tentunya Nggak tahu, mah Bang. rezeki anak soleh, namu puan dasar masuk jam 4:30. Seribu jam baru. Oke, iya, nges dia gerak itu lah, iya kuaing nyamankan, Kemana nih? tenang, nges dia ulin, kayak Bikin. kuaing dia diberi asak nabae, Dueng lah, di dueng mandung. Kalau semua gitu. Terus mabar be orang ya lah. mabar, Ya. Sambil nunggu buka. mabaran cacing, Oke. cacing, siap. Mang. Aing digebugan. Usaha dia digebukan nah, bebeja dia kaing. Si Bajagal aing. Usaha bajagal. Eta preman Gang Sanekala. Yang gara-gara sih eta teh aing kitu di Jakarta, pentolan basis si Andek. Wes deceng oleh cerik bae di mana ku hari jelema teh yang keun urang. Tuh di ditu tuh di base campna. Geus saya teh yang kenceng jeung aing. Dia ngecerik bae. Agal, naon dia? Salah kamat dia, supaya mas apa naon? Gandeng dia kamas jarjit. Oh, wah, tadi yang nyampur ka imahna, terngalasan jeung mana? Langsung terus beneng. Hardang aing yo. Mana dak si Bajagal? Ka dia yang neangkeun heuh. Di ditu. Di mana? Gerak Di deh. ditu dia mah. Iya lain si bajagal. Ieu mah ces aing. Ya, di koin terus Mana dia dia? si bajagal dia. Baik, ilmu al dia. Naon? Lebih mengaing gelut. Oh. Siap, berangkat. Siap Ayolah. jadi. Tuh, Mang, tuh, di mana tuh? Oh, siap Ayo, tahu. ayo. Ayo. Hoi, si bajagal. Hoi, naon dia? Wadi-wadi ngagetak aing doang gitu. Maksud dia naon nyurikan dulur aing. Atuh kumaha aja si comblong dulu aing maling puan. Kunaon ke dia, ya masalah naon? Nggak cicing dia, masalah pribadi aing ieu mah. Aing dituduh ku si comblong nyokot puan. Nyolot aing kumaha dia jeung aing. Aing bajagal tasieun aing mah. Mending gelutan memang. Oh benar, mending gelutan. Dia. Saha dia? Aran dia saha? Hoi, tanya kitu dia aing si Bani. Pentolan basis si Andek. Tasieun aing menak pentol ada jerem pentol paniti tasieun aing mah. Enggak saya mending gelut jeung aing. Kumaha Gang? Gelut lah. Gelut aing mah terima aing. Di mana dia jeung aing? Di mana pangana? Ayo mas di situ aya jeung aing. Coba, coba. Itu tuh depan. Cepat ya. Lantai depan. Kopet tidak, Cek minimap. Dikit lagi. punya pegang lopet. Hoi, bol. Ajar Mang, pabungku udah kudu meunang. Jadi tuh apa naon? Bang. Duduk, buan kemana itu? Oh iya, ngapain tuh? Dua, mesti gue suka. Gar. Jadi Gor, Gor. Enan. Gor, jadi dia. Naon? Aing nak nanya ke dia. Eta budak di Surabaya nak naon? Gelut si bajagal. Yang saha? Jeung Yang baru datang dari Jakarta. Kadang-kadang gitu teman-teman. Si
si Bajagal dituduh maling puan tuh si Cumplung. Gimana nih gelut tak? Ayo, Tara. ngomen game bae. Itu seru gelut yuk. Duluan deh. Aku sih kami nyusul. Oh, siap. Siap. Berarti dia. Boleh Angus ya? Ah, dia dia itu aing tadi dia. Kalah. Kalah begini. Kalah dia mah. Punya gelut didinya. Wah, beneran budak letang. Bol, Oh, tadi ada. Wasit bol, wasit. siap. Gerak. Ini komentator ya. Siap, cocok. Benernya? Jadi. Oke, kayak mana sirkuitnya tahu? Ya. Hajar. Siap. Mang, elegan saya mang gerak. Ya pemirsa dimanapun anda berada, kami akan melihat pertarungan hebat di mana saudara Bani yang akan berhadapan dengan bos Bajagal di Bung. Mulai. Atau Hajar, tuh berakin tinggal, hajar gal, hajar. Budang mang lelehan lawan Bajagal ta. Mana si Bajagalnya? Selain ketinggalan ya. Tadi aing ngalah terus benengelan nih main. Anu itu rame-rame. Kal, hajar. Gor-gor enaon. Bajagal gelut jeung Mamang si Cumplung tangan cepong Mamang si Cumplung tuh anu si Bajagal. Ya. Lawan mang. Dia bos, udang bos. Ije. Bos. Aduh. Bos, udang. ya sudah kali ini Bajagal kocer kacir terpotong penting. Tuntas di sini Bung. Wow, nampaknya Menyerah. apa yang terjadi? Apa aja udah Bajagal leleh dia. Wah, mang mantap bro. Balik kali menang mah. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh saudara Bani. Pemenangnya dari Bani, mamangnya Cumplung. Saya yuk, dengar. Baik, maju. Elehan dia mah bos, ay. Bos lain mah. Iya tak awak sih tegas. Tinggal kena aja. Tah baju dia tah.